e whātalo whatu tatu e Kalesia, nu o le atua i California Saute, ia tō sunga tō intaitai ma ainga umol tatu nu, le Kalesia asfitu tō fio mai, ia whapea fō i la tō umolo, whapea on tatu whiloa i lunga le ea, il neiso suenga, le sona e tatu te masani ai, le Kalesia asfitu mo le vaiaso, ma le vaiaso. Au le whengai ma tatu suenga, il neitai au, puno o tō wā mo tatu talo. Whaftai le atua molo whatasi mai, whaftai le ola malmalosi, whaftai molo sapati, whaftai molo tuspa ia upo waloanga, lo whapeona whaeloa mai ati mātou ta mā, wasulei ungo lo whapeona mātou lai, i meolo o tutupu, na mātou tile nai le atua o whatunga ina upo waloanga, mātou ia yaso le unga. Talia i mātou nei tū la, i mania lau whanau le swafo Yesu. Amen. O lau tūru tatu suenga baso nei le sona sa tatu whenga iai o le tuspa ia mawaloanga le sona sumartasi. O lau tatu suena le kuata nei pe whape whion tatu mamalama i la whionga le tua. Ia lau tatu o mai i baso nei pe whape whion tatu mamalama i waloanga. O le mau au tū mawale tani anu tau pe walu whau pe su malwha, malwha pe su tolu. Mal su malwha ona o whalongo lea. O tautala le tasi o le aupa ia, o whaiane foi le tasi o le aupa ia, ia te ia lavan tautala. Se ia whea e al whaalinga i lale taulanga e whaias whaiso. Ma le anga sala e whaatafunai. Ona tu inatu leo le malmalu ato ma au e soli a lava. On whapea mai lea o ia ia teau. Se ia ato a fiafi matai au e lua afe ma le tolo selau. Ona whapea ia inai leo le malmalu. Tato te iloa e au ngā telon tatu mamalama i waloanga. E tā ua. O waloanga e tatu telo i nai meo la tutupu, au le tutupu. E whaamalosia i tātou ina i o tātou i loa, tātou whaetete i soifuanga o tātou iai, mo tātou mamalama i pe a whae tau nu uia mea, tātou taritonoa i le atua, nena ia whailoa mai, tātou te via i le atua masaune i tātou mō mea tutupu i aso le iunga. E whaamalo si ailo whaatua tua. E whaamalo si ailo whaamoe moe. Au hapea e iloa i waloanga ma whaataunu uina. Ona e taritonu waile i le atua, e moni i le atua, e moni an waloanga, e moni lang tuspa ia, ma e whaatuptele ina ilo whaatua tua i le atua, ma loa lofo i le atua. E ilona whailo mai e sao ni ai oe mō mea la atutupu. Ne ngā te lea so sani mo le tala ingo le tala lei. E so sani lo mamalama i waloanga. E whailo atua i nisi ina i o la atu i loa mea la atutupu. Ma e so sani le mo le tala ingo le tala lei ina ia atutupu. Iona la atu taritonu ai le upumoni mal tuspa ia le atua. Ai, le whai mai ia, tuso ioanem tau pue sumartolu whetale ngā Yesu iona so. Ina o whea ngai male la tua sauningo o paseka. Ona te atuleo Yesu o leo o auto uma. E leo o auto uma o te whai atuai. Na o iloa i la ato na o filfilia. Ai peitai, ia taunu o ele tusi. O le ai whaatasi mao. Waa mai o ia ia tau i lona morivae. O te whai atu nei lava mea te o tau au le i o mai. Ina i o tau taritonu pe atau nu. O a u lava o ia. Tasi le waloanga Yesu. E whailo ai o ia o le Mesia. O ia o le whaola. Le ana whatau nu lava i o na so. Tu le pe a whai e tau nu ia mea se o te watu ei le areto. Ma ia aina le areto te fuina i le wainam tu atu mo ia o ia nana te whalateina ina uatu la e Yesu le areto ia iuta le whalata whamaitara le tusi o le taimi lava lea no sofia ina iuta e satani ona tula ia i lea malu ia kaiafa le whaitaulang sili ina e sa hauni le whalateina o Yesu i lona maliu le satauru. Nana taunu iona lava so ia walo anga na whai Yesu e whaatau lena te whalateina o ia.
ina tuela areto na te whaongaina. Tātou te waaila I waloanga, e whailoa mai lava le tusipa ia au wala e whaamtale nei waloanga. E peo ne whailoa mai le tusipa ia au wala e tātou te loa nei a o onga le tusipa ia. Tātou te le tau wo I tua I le poto whaasala mausau ma le ata mai laulangi. E su e mai ai pe whapefian tātou mamalama I waloanga. Pe whapefian tātou mamalama le tusipa ia. O to tonu lava le tusipa ia le sola scriptura alone. E tau mai e tātou me tātou te leo nai o na whaamatala le tusipa ia ma whaamatala waloanga aua o ina o umana tūsia I le atua mea umalava mo lana e ka le sia ina I o tātou leo nai le whina ngalo le atua o le aongana na nang tūsia tusipa ia. Na nang tūsia tusipa ia ina ia whapeo na te wai o onga le atua ma le whina ngalo le atua mo lana e ka le sia. Whapena o na tūma iai waloanga mo me tutupu ina ia mai iai ma me totia ma auwala so ina ila fio ngale atua ma waloanga ele kalesia e au noa martinga ina tueta hoi whafo umana na saunia ele atua le tusipa ia ma mea umalava ina I whapena tātou leo inai ona mama lama le tusipa ia na onga ma na waloanga o le tusipa ia la I waloanga le tusipa ia is a future history wa waloanga o walo ia mailea o meo le atutupu I le history la langi ina ua whailoa mua mai waloanga a o le atutupu a pe atutupu tātou elea u whatonu ina le fionga le atua mai moni le fionga le atua lantata inga ilana whanau so iei waloanga fo inei meo whailoa mai I perfecta ai ai foi vaenga o waloanga e le whaamamalamaina na ona tau mai I perfecta ona tūsia le perfecta ai le mamalama I perfecta ia Tanielu se o lawa ia Ioane I le moto pātamo e mea na whaalio mai ia la taunia ona la tūsia le lalo ia o lawa le ka le se iona pō o la perfecta ona tūsia le tūsipa ia iai waloanga la tō te le mamalama iai for example luafe marto se lau alua fe to se lao o se waloanga na tusia Tanielu I la foi nei I le tawhianga I Papionia ma ai le mamalama I Tanielu ele I whaamamalama ina foi le angelu I ha Tanielu le winga lua fe marto se lao ona tau mai ai le whaamamalama ina ona whamelo le angelu I ha Tanielu ine apupuni le whaalinga o whaalinga le moaso le unga le tātou te lui nai ele o mea umai whaelo mai ele atua ilo ahead of time iei mea na tau mai nei al tātou le mamalama whataa whaali mai ele atua tātou le mamalama tau te mamalama I waloanga ina o lao le teimi e tutupu ai mea ia ta pela lua whanato se lau ia ele I mamalama ia Tanielu ana tūsia Tanielu ia mwhatunu ina Angelu I Tanielu tau pe walu fo pe lua suma le ono o le whaalinga o le afiafi ma le tai au sa tā ua o whaamahoni lea ia e pupuni fo le whaalinga awa e tele o naso e le whatunu ina lava ele Angelu Tanielu o le whaalinga I le lua afi ma le tō se lau afiafi ma tai au e moni le whaalinga a ia close awa te tau whai te sua ia le winga whalinga lua mato se lau awa e moaso le unga. Nā tēnam tau pe walu whau pua sumal fitu ona pōle I unga e tau nuua I le whalinga. Ona pōle I unga. Nāna e tēnam tau pe walu nāna whamatala mai e le angelu I a Tanielu I le winga o manu ia e whatusia e me time peresia le mamu e poa e lua nifo me time peresia ia male oti poa e tasia nifo o malo Eleni ia Alessandra Sili ia na mai vaina le I foi ne ngau ningi frona e tupu mai ni foi fa vai vaina malo Eleni vai ngai fa so nan fam tala mai fa mamalama mai el Anielu ia Tanielu ia wing o whaalinga lea malvalo anga le whaatauanga ia me time persia malo Eleni ai le fa mamalama ina mail e lua fe mato se la ua fiafi matai au le fa mail le tanim tau pe lua pe sumal fa
pe a toa fia fimta e lua fma to se la on fa ma ina le fa pa ina malu malu e le I lo pe fa pe feona na fa tonu ina o ha fe fo e tonu ai e lua fma to se lau me lan tatou te loi nai e I vahenga o waloanga e foto a tatou mamalama iai ina ola ala tatou teimi e fa tonu ina ai e fa pena I le finangalo le atua ele ta ua umama I le atua e a tatou mea umalawa ahead ina ia ilo umala ia kilia uma mea uma yo tatou mafau mea tatou te mana o ai iai mea e tu ele atua se ilonga la ua le taimi e talwhenga ina fta ilo whai loa mai lea ua e a fwoi nei tatou te ola le whatua tua tatou ola whatua tua ele atua e tau lava ine o tatou iloa e lo loto le tuspaia e lo loto le tuspaia mai aon tatou su e tuspaia lava ia ina ia o le aungana o waloanga e tatou su e le iai awa e lo loto waloanga mai o le tiu te whaina le kalesia ina ia whapeona na tatou su ina o tatou I loa le finanga le tua ma tatou I loa ia waloanga ia ina ia tutupu mai I le taimi tutupu ai a o tatou mamalama e wale o tatou tose fo mo tatou ola I aso le unga o tele o se pe on tatou talno mo ia ai mo to sila fiaina o se sapati wa vele to tu mai Yesu le ulo Yesu me o to se le ulo Yesu a so le sapati le tua o te fe se me le fa le ngai na le finga lo le tua o le alo no fai me le tua a we fa le ngai isi mea ele se lo fa moni le o se stai moni mena le o fa mo lunga fa tanga te no fia le tua lo fa yo se me le ele a u fa le ngai nei le finga le tua e to sia le sia so ona o tu Yesu a we so le tu la fone fa tawa ngai il fa mana tu no fo ngan fa le tua wa ana le fa le tua fo ngai te le so fu le fa sa pa te fa mana tu fo ngan fa o le tua mta tu umala fa tu so le tua ne fa mana tu fo ngai ona ingalo le tua so fu ne fa o ma e ma fo ngan na le tu ma tu la fo sa pati ene o tatu tausia e mana tu ele fo ngan fa le tua tatu me umala la ngana sapati so ale o sui e tatu fai te le swing on fengalo le tua ele stato tiutena io tatu fai il fengalo le tua I awala fa le tua ele taimi le tua o tatu te fa ale tatu le tua au tatu sei baptisonga o sui baptisonga fa tofu baptisonga fa tulu le fa tunu ngale tua fa pena o fa baptisonga fa tu selon maliu ya Yesu Kristo mtoe tu mai ya Yesu Kristo le ola fou mena hoti tangate oti umalama matanu tunga mau ele fa pena tanu le vai ala lava ele tatu te loa ya hoti tangate oti umartino atoa mai baptisonga baptisa umartino atoa atu tu mai tangata tu mai le ali ia martelo a onga ile nganga tangata e ola pe oti ata tu no fa pau pe anta so ina ile sono mo atu ia to fo ima e to fio mai fa lilo ia mai fa talango valo anga tani no fa alinga wa se la martelo a onga e kalesia ona la to jo itu ia onga langi man poto fa tangata e so e fa talango tu spa ia a ole o sao le fionga le tua ina ia tu mau le fionga le tua e mama lama le ai e tu sai mal poto fa le tua o lantu spaia so ta fa lo lango nga luenga le pa ia e ta tu te mama lama I awala po me tutia e fa mama nei valo anga e to te si fiena awale sa fa ngar temio wala le Reformation la reformers ya Martin Luther ya John Calvin Isaac Newton so mai lava ya William Miller e temio lanchiwa so mai lava temi ne le kalesia fitu to fio mai alo la to fa nga ina le metotia le altu spa ia fa mtene nei mal anga le fa ingo ina le ingo historistic methodology of interpretation no winga fa mama lama fatu no walo anga I me tupu ile laulangi le history o laulangi e tato te matalona fa on tonu walo anga on fa solo la walo anga so on fa tonu ina ma umal walo anga
i le ola whaavau ma e le motu pe te tipia e se vaenga le valoanga ina i whawhitau i malomana e tu le si vaenga fo inei pe vai mena o tupu iniso e kalesia ula to vai ia valoanga ia wa tongi i luma le si vaenga ave tu le si vaenga wale tu fata si umaya elva angal teme amata si olon fai unga a le winga na le metutia fa tu spa ia amata lava ia le valo anga teme amata si olon fai unga a mese ton watu ile ola fa vau so an unbroken linear flow of history pena fo ine fa tonina tato te loa ile fo ine i valo anga tu so tanielu no fa piona fa tulanga mai ai ia metotia lea fa solo malo mai a Babylonia me time Persia leni sio atulava il malo Roma ia ma le fa solati isi valoanga fa pena e so lava malo o fa talanga la na po o mena principles na tato te mamala mai valo angal tu spaia o le principle mo mua amata le valo angal ilona amtanga i taimi amatai iona fa sol lava le ele motu se ilonga lava ino o le fai unga o atu le fa ile ola fa vau ele tu sai mana valo anga ele tele fo nei vai ia le taimi tonu ai le vaenga ma le vaenga no anga tonu tu fatasi umala mai la matanga se o lava ino mai ale lei on fatonu ina valo anga principle mo na on fa mtala ino valo anga tu spaia tatu mama lama le ai e fa penan fa mtala valo anga tu spaia e pe on fa solo mai malo tu sotarium tau pe lua lo to silvina tu pua le ana fa le to ya ne pukanesa ele tupu ia famtala tu le tania lu fa pe tu tania ia ne kanesa o le ulu o le tupua o le ouro ai pe ama vai atu oi ona tu la mailo le tasi malo ia na tu la mai folo le tasi malo no na tolu ia na malo no na fa e fa pe na lava le nga solonga e pe ona pe o le tupua o le ulu ia fa fata ia manava ia vai se o lava on tamatanga vai e fa pena na fa nga solo le fa tonu ino valo anga ma o ina fa pena ta fam tala ina ta tu mamala male I valo anga nga solo ngo malo e fa pena fo tanu ta pe fitu ma tanu ta pe valo e ta no ta pe fitu pe onto sifina ia manu le leona ma le urosa ma na Mary ma manu tautia I ma ni foititi se na fa solo mai lava e umatu e leo le ia Babylonia leona tu lai mai le urosa me time Persia ma na Mary o Eleni ma manu tautia ma lo Roma tu po mai lo mai ni fo le fa so sili le tu ona lo tu pope ia na fa so sola tu le fa yunga fa sinonga e ta enum tau pe valu ele motu sia fo nai amata ele ia me time Persia le mamo e poa foi ni lua nifo o me time Persia na ia male oti poa ta sile nifo io malo ele na ia Alessandro Sili io na ngaulo nifo na tu lai mai nifo e fa vai ina malo ele ni vai ngai fa io na aiele le nifo ititi nana sa mai le tasio matamtange fa ele tu me ele ne tu po man tam tange fa ni fo na fa so silim fa sa wale kalesia ma yo sueta usanga matau ma tu la fo no le tua e fa solo lava ni fo titi ele sa mal malo ele no ni fo titi ele sa mal malo me time Persia ni fo titi sa mal malo Roma il tanum tau pe fitu ni fo titi o tanum tau pe fa e sa mal tam tang ele sa mal malo ele ni e sa mal tam tange se tasum tam tange fa ingala e tu sa ni fo titi on le tanum tau pe vado ma ni fo titi on tanum tau pe fitu foi nei ele tu po man malo eleni tu tanum tau pe fitu ni foi titi tu mal malo Roma le Calesi Cattolico Roma ani ni foi titi on tanum tau pe valu tu po man tam tang ele tu po man malo eleni na o uma na le malo fa po Roma ia mal malo
Papal Rome ma le Kalesia Catholic Roman whaasawa i le Kalesia le atua la upa ia mai sui tau sanga matu la fono. E tātou te le ngā solo i le history in sequence of events. Mai matu le moni man whaamaoni o wau taunu. O taunu malo anga tanum tau pe lua, taunu malo, tanum tau pe fitu se o mai lava, tanum tau pe valu. Mai o na waanga muli ia la o lo whaata te o le i tanum tau pe fitu o le whaamsinonga la upa ia, tanum tau pe valu o le whaamaina o malu, mea nā le o lo tātou wai nei mo le whaatanu ina i aso le iunga, tātou tusuena tātou le sona nei. I le mala tātou te vai la i lesi tulafona la lesi tulafona le whaamatala i valoanga. These are principles that interpretai ia valoanga tu spaia o tasi le aso tu sanga tasi principles of symbolic time i tonu o tu spaia valoanga tu stani on faalinga e nisi vai mai foi nei le oni whaangaina le principle le whaamtale no valoanga aia tātou te vai ai foi nei e le whaangaina ia principle le omoto ai tele al confusion whenumia ia mea tutupu la fua i solo ia whelava i solo ia whatu no valoanga ma le fall in place le history o le metotia al tuspa ia o mea tutupu le history flow o ne oso mai le si me i oso mai le si me foi nei mua sa tonga mun mai ia flow le history fa pena la le so nga le tatu so se ina o ne ia ne fenumia il faingo o famteni no valoanga awa confuse sai me tauna na tu sa me tu pour le history ia ma valoanga o tu spa ia per tau la tau mai ile ele se sengole o tu la fonole tasi le aso tu sa malta sanga tasi e fam tale valoanga ma le fangaina o le week of years por vai aso tu sanga e tu spaia e fenga twai on a week of week 1 week tasi vai aso tu sa malta sanga fitu e ingala te mawal tani unta e telo o fenga twai le vitikum tau pe lusu malima na ia ile tale fa tawanga e fa pe to malfa o lona fito tau sanga fai masa pati mo la ole ele nga lue ia nu ole tua i tau sanga yono yona malo lo la ole Israel tau sanga non fito every 7th year malo lo ele le la ole Israel no sa pati na mo la ole ele ina e se fa malo lo la fanua ina ia o to yola le mai ma fertilize le ai yolo o lau ele a wa isi le si ono tau sanga o iluma ile no fai nga tu pelu on tau peto sulona fo pelu suma lusu matas na lo tau mai ai ia tau sanga fits full ta fanga i papeonia ia na tau mai no week of years no a week of years ni ngo vai aso tau sanga ai tu sana mal fits full tau sanga o le tawhenga i papeonia e lei ma se senga o vai aso tau sanga ma tasi o le aso tu se mar tau sanga tasi o le mea lava tasi e symbolic pe fa tauanga i tasi le aso tu se mar tau sanga tasi pe tasi vai aso tu se tau sanga fitu so o onga na lo mai tonu tu spa ia ile no Israel mai le tau mai numero tau pe sumalfa ma utato te masani el fo pe to sumalfa e fa tau le fai tau po na o to asia ele nu e fa nga fulu po o le po e tasi o le fa tau le o le tau sanga tasi e fa nga fulu tau sanga lava o te tau ave ia o to wang sala ona o to ilo ai le o lo la fo ina o tau ia le bon o umale ona asia e spy fo ine subele lua ia no kanana no mai le mal talafa no fa loto vai no Israel e niso elato ona loto vai no na fa mai le to e foi papeonia ia kupito mesa o mai ai e lo watu ia e fasio te elato e no uia ma
foi nei malosi o lo aina ai nu o forflanga manga na la ia Kalepo ma Yosua o na la tu falo tele nu o le tua ia la na lenga il fetelenga le tua Israel la fasulu ason to we nu le to mai to loto vai ia la tu sa vali mo la to no folva ma tu mo fasulu to sanga so to no to fioti umai la na to fa nau fa nau le ala to nu no forflanga ia to Kalepo ma Yosua no to le sta ia to ma so salo to singa to mele la to le to no forflanga ia na fa penan fa to no ina le tua tu se la so tasi fa sulu aso no ai kanana ya siel no ia wa lo mal fast food to sanga ta lo ella to le fa tu ile tua ia ta to te va ile taimi it's very much symbolic I upu fa walo anga upu ele se walo anga le tu pui o ile va mo tu le soto ne fa peto fa sulu aso la fa su to sanga ai only for fulanga le tu mena tu pui auto ao I valo anga tu so fa linga ma tu so tani elu o taimi e fetau ia ona fa di liu le luafi ma to selau o ta afia fim taiao ave ma tausanga luafi ma to selau tausanga fitsful wa sa el tanum tau pe eiva fitsful wa sa to foi na mole nu ole tua Elena on fa on va iai o tausanga no ingala fitsful fa tele ya so fitu ana mawailo le fasela wivas fulu tausanga awa fitsful wa yaso tu sena fasela wivas fulu tausanga mai fitu aso le yaso ona make sense le o le fa tino ina mal fa tino ino o meia lo ta mai e valo anga na ele ona se tasi pe tasi mala fa sanga fa tino e pe na fa se la wivas fulu aso fa tino inai e tausanga ia taimi o lo fa pe ona mana mia e fa tino inai valo anga ia le luaf ma to se la ia mal fits fulu vai sa nga tato te vai ile luaf ma to se la lo se literal period lo se time period for ingi fa pe luaf ele to se la ia iaso nei e luaf ma to se la to sanga tu sai mal val anga tani ta pe val fo pe su mal fa den fa utu ina tato le sona ele ma otuna pe se ia to afiafi mata luafi ma to se la ona fa pa ia ina I leo le malu ile se taimi o le history mai le taimi o tani elu se o mai I la marta taimi o si le atu ona mamalama ile winga luaf ma to se la I lo taimi nei ana ave atani elu te male lima se lauto sanga a ole I whanau Yesu mai lea taimi umalava mai a tani elu taimi o Yesu so mai taimi nei ele I mamalama tani elu luaf ma tol salau ta o afiafim tai au ele I mamalama fo ia Ioane le moto patamo le so o Yesu o mai whaalinga ele I whaamamalama ele luaf ma tol salau o mea nana na manao tani elu ina I mamalama iai ana tau fia la angelu il fatto non ala angelu ia tani elu ina ia e pupuni falinga fatto ngale luaf ma tol salau o mea na mole unga o asole unga o le history la langi tatu te vaila ina ua langa ina ua la o mai le taimi fatto no ina ia le fai unga luaf ma tol salau o ina na langa ile ne mamalama e fatto nga ile te sval fa ina ile luaf ma tol salau so ile that ile taimi ole a great advent awakening taimi William Miller lea na I tono Amerika sa ia so ina tu spa ia na tele fa nga ina tele tu si poto fa la langi mani a onga le kalesia pal me na ia William Miller so ia va lo anga na tu spa ia ma la na tu si fe filo io mau tu spa ia fa nga ni so e mau mo me pena ai na tele fa nga ina ia ni a onga lava
laulangi e su e le winga lua martu se lau mal me tupuli ele fai unga lua martu se lau le na fa tau nui na taswal fa na tu spa ia na ai tato te loi a tato su e tu spa ia ma tat fa mahoni i fa ngai no la fionga le tua ma wala fa tu spa ia su e le pumoni tato te lo pumoni e tato te e fai loa mai le tua so se mai langa po le tua tato te mamala mai ilan tu spa ia so melan tato te le nai o inana na amatai ona on sau i lunga le mamalama o le loa marto se lau e mai se le fai unga i le taimi o tas walfafa na sa o le taimi le fai unga loa marto se lau tas walfafa na sasi wila mila i lona whaamtalaina o le mea tupu ai na event na manatu ia o le taimi na e whaamamaina i le lalolangi malu lalolangi ia whapele e fio mai Yesu a mea nana sasi ai na sa o le taimi whataunu ina tas walfafa au manatu ila mila taimi na e fio mai e Yesu ai au tatu iloa i na ua uma koe disappointment na matai mafatia i lava i latou o e sa faatatalia i la fio mai Yesu tas walfafa o le whataunu unga na alwaloanga i le whaalinga mtau pesfulu na e whaapea mai ai i la angelu ia Ioane ia e alu mai le tusi na e le lima o le angelu lo tu i le sami ma le siona vai lau le ele ine mai ona e aina le o tusi mai le sumalia lo ngutu ai o ona manava ona tanga le o Ioane mai le tusi ona ia ai le iai mana sumalia lo ngutu ai o ona lo na manava familo le angelu ia tani ia Ioane e au ona e to valo now tato to ile nai that's a great disappointment lena tupu taimo wila mila ile tas walfafa na manatu la to e sumalie ile la to folanga o to nu le valo anga lua marto selau e fio mai Yesu na sasi la to faliwinga e foi nei ele ole le fio mai Yesu au le amatanga na o le whaamsinonga le atua le langi ma le amatanga na o le kalesia muli le atua la langi nei a wale tala inga o le tala le e ao ona e toi vavalo na tula i maila o le kalesia ina ia toi vavalo i le fio whaalua mai Yesu e le o tas walfafa a o le taimi e fio mai e a le taimi na e amata i le whaamsinonga le atua le langi nuinga la o le tala inga wila mila o le whaatau nuina le o le alvalo anga le whaalinga mtau pesfulu e ao ona e toe valo e tinga e sumalie ngutu ai ona manava e matango fiel tala inga e sa o le taimi a se o sasi le manatu me tupu ai e lo le fio mai a le tanga le whaamsinonga le langi i tas walfafa e tu sai ma le winga le upu whaamamaina le malmalu tani mtau pera whau pe sunga le wha pe atoa whewhintai a luaf matu salau ona whapa ia inai lea ma whaamamaina i le malmalu e tu sa leilawa ma le tani mtau pe fitu whatanu ina whaamsinonga ma ua whafola tusi whaamamaina malmalu o le whaamsinonga le ale atua ua whaia le langi i tas walfafa e tātou te ilo inai nanga luela ngang pa le atua tala inga wila mela ai lo me umai fa ilo mai langa pa le atua o la fa mamla mai no waloanga e se e yai me e ta ofi le atua a wona i o tātou iloa se i o le taimi la o mai na tātou whātau ni nai mena i ona whata o mai le atua le mamalama tātou te mamalama i le taimi e tau no e mena on tātou e sauni hei tātou nea lana na tāwhia le atua le ata mai wila mina ina ia foi nei na tele ele avi uma i el mamalama whātau anga ilwalo anga lua marito se lau mal wha mai non malmalu nana sa se wha pēr tu e fio mai ai o le whātau unga na o waloanga ina ia tula i mai le kalesia munmolu a le atua le kalesia asfitu o tu e fio mai ina tasi walwhawha na whapea o le fio mai Yesu a le amatanga na whaamsinonga langi a whātula i mai o le kalesia lau langi nei a wala tala ingon tala e ao ona e toi walo whātau nui nei i le waloanga i le whaalinga mtau pesfulu
ao ona to valo le se kale sia lo langi nei o la tu tala ia le famsinonga le atua na mata taswal fa ilo le kale sia le na fa tu mata taswal fa ia na fa peia wila mila le fio mai Yesu alfa tu ino le kale sia wal famsinonga mata lang ile temila valea taswal fa le la wata tu mamala nei ile winga man mafuanga na le na se wila mila na ina ia foi nei avea ia mase taita yala ine saunia le ala multula email le kalisia mulmuli o wala talinga fe wa angel totolo na il falinga mta po sumal fa yo to mta ile to ma be televi wa mai le tu wasola na famsinonga le na mata seval fa le ana valo ia fe na so ia William Miller fa pe ia le to fio mai Yesu na ta to te vai anga ia ile tula email le kalisia sfitu ono la tutala ia fe awangi to tolu fali um ta posu mal fa lo la tutala ia le famsi no ale tu na mata tes fa le fa le lua mer to se lau tu sai mal fa linga na via tanielu ile foi nei tanielu ta po valu le ta to te fa te ile tua ono lante te inga lana e kalesia ta tu ile kalesia sueto le kalesia fa valo anga fa to no valo anga fa linga ta po sfolu ia matanu tau pe valfo pe sumal fa ia waia mal falingam tau pe sumal fa fa wangir totolu ina ia tala lei o amata fam sinonga ina tas val fa e tato te vaila le lua marto selau ile falinga ile tustanum tau pe valu on fa pe sumal fa male mavaya so fits fulu ile tanum tau pe fitu o le lua marto selau mal fits fulu va sal tanum tau pe iva tanum tau pe iva na ile va sa fits fulu mal lua marto selau tanum tau pe valu va pe sumal fa o valo anga ye lua e tutusa le taimi amatai e tutusa le taimi amatai le lua marto selau ma le taimi amatai le fits fulu va sa mole nu Israel le tau mai le tanion tau pe iva o pe lu sumal fa ile lu sumal fitu ningala na amata tau sanga tasi tatu te loa au fatatu fa solo atu tatu a onga ile taimi amatai ia time period ia lua time period ia fits funu o time period na tofa mai pe na cut off mai le lua fe to se launa fa ngai na ile upuna tani un tau pe iva fa pe lu sumal fa wa to fa ina va sa fitunga fulu lo nu mo lo ai pa ia fits fu va sa wa to fa ina o cut off mai le lua fe marto se lau determine mai le lua marto se lau ina ia fa lau tele mai ia il tani un tau pe iva me tupu ile vai aso i vai te mo la matanga lua marto se lau le fa mtala mai ai i tani tau pe iva il time period le fiscal va sa talo ai ono o datu te loa o le time period fa o le si principle o valoanga e tu se la so tasi matausanga o aso lua matau lau ta o afianta ya tu sana ma lua matau lau o tausanga fiscal va sa o tausanga nga te fa tele a fitu na mawele o le fa se lau i vas fulu o tausanga ile fits fulu va so sa o le fase la uiva fulu to sanga mua na o mai le lua ma to se la le tupu mai me e tu la tatu wa nga ia ile tanion tau peiva tanion lam tau peiva na fa pe lu suma lima na lo e vai ai lo vai ai ia fits fulu va sa vai nga tolu vang mua fitu va yaso vang lona lua e ona suma lua va yaso ma vai nga lon tolu eta silva yaso e maile tanem tau pe fo pe lu suma lima ye lo foi ma e mana tunatu e afu maile o atu le polo inga ia to e faia ma ia tina io selema e o atu le mesia le ali e fitu vai sa ma vai sa io non fu male lua ona maile fa pe lu suma le ona ama vai sa io non fu male lua ona fasio te ai lo le mesia na te fa tu mo ina foi le fenga inga tangata to tele ile vai yaso e tasi o le vai luanga le mufo le vai yaso muli na te fa ngata le taulanga a to ma me fa foi ina mai
no minga na o vai nga ia e tolu mua e fitu vai aso lua e ona sulu vai aso mo ole o lona suma le iva vai aso fitu fa popo lona suma lua o ona suma le iva vai aso mal vaso muni o fits for vai aso o fits for vai aso le ono tam fai da nu tau pe iva e fa ngatala ili mai ina ia tatu lo ai met tupu I ai mai se le fa tanga I le mesia pe afio mai ena le tatu te vai ai fa mtalanga ole o valo anga ia lu LSS pe on fa mai se valo anga ia ne ai me tau taimi le ai LSS e tutusa time period ia lu o le fits for vai aso o le fase lau iwa sfuru tausanga. O le amatanga na o le lua afi marto se lau o tausanga. Le il tane on tau pe valfa pe sunga le fa. E fe tau I le lava ma me tutupu le history. Pe a fai e te tu fatasia I time period I lua. Ona o fatasi lea ma me olo ta ua mai I le history. Pe la ona fa lau tere na mai. O le taimi lana amatai I le lua fmato se lau o le tausanga le olo ta ua mai nei ia e loa ma e mana tunatu tanum tau pe fa pelu suma lima e afu o mai le o atu le polo inga ia to e faia ma ia tina Yerusalema e o atu le Mesia le ali e fitu vai asa ma vai asa ona suma ma le lua la matanga le lua fmato se lau pola matanga le ole fits fulo vai asa ia e loa e afu mai lo atu le polo inga ia to e faia mai ati na Yerusalem o le amatanga na o le luaf mato se lau o le amatanga foi na o le fitsful vasa e amata I le polo inga ina ia ati na Yerusalem ta to te vaila ia ona fe na mai polo inga le ona fe na mai polo inga le ina ia fawina ia Yerusalem le a Yerusalem ele o le malmalu a Yerusalem wa le fe mai e afu atu le polo inga ia to e faia mai ati na Yerusalem le ai o atu I le Mesia le ali le taimi e foi no tau mai le taimi na va to le polo inga le amata lu amato se lau se o le Mesia le ali ia ma se o atu e la fa yunga ele aso fam sinong ele tasval fa so na amata yan ele lu amato se lau ma le fisura sale ele ti ai fa se lau lima sumal fitu tila mo fa se lau lima sumal fitu tau sanga na watu ai le polo inga e aritaset le tupo me time persia ia esera ina ia ave o inu esela o la fa la el fawino le ayo so wa umana faule el malmalu Jerusalem ave o la fa la pa ia inu esela ele to fawino ole ayo Jerusalem ina ia oni to fa la vis ai ia mai tupe mai fa welem ele ayo Jerusalem mal pa Jerusalem ese so tau sanga na fa se lau lima sumal fitu e tu se fa polo inga lo tau mai ina tu sio e sera o ina na vatu o ile na ina ua to heal ta feanga mai Babilonia le polo inga mua la vai Kaisara ia Yosua ma Serubabelu ina e fai tanga ta uma lava sa yuta e to e foi atina ia to e faule mal Mario Salema e tapua e lo tua o polo inga mua na o polo inga nona lua o polo inga lea na fai tariu the first Darius the first e lima tasiva na fa malo si e Darius ia le polo inga kuresa na fai ina ia faule mal malu ale polo inga fase ile na batue ele tau sanga fase la lima sumal fitu o polo inga na watu fa pitola mo le fa malosia o le fawina o le ai Yerusalem le ai ma le pa Yerusalem o isi polo inga mun mai ile mun mai foi nei mai me time persia tupo me time persia o polo inga fa malosia ile le fawina o malu o le ai Yerusalem o decree le na faia e arita setel tupo me time persia arita setel fasila o lima sual fitu tila mo o le decree mo lava na mautino lava na watu ina ia fawina le a Yerusalem e tu sa male malfatununga le na mai valoanga ia tane
ia e manatu e a fua mai le taimi a watu ele polo inga na ia ati nae le a Jerusalema se watu ile Mesia le li na fua mai a mata mai le sanga lea na watu ele polo inga lea le fase lau lima sumal fitu tila mo na ave tu porta seto me temperature ya e sera o ina na ave ai na fapena fawina malmar na fawina ile a Jerusalema na tato te wa ai le ia i valo anga ia ninga ole lua fe to se la wota o mafiafi a eto ese la ia a fa pete ton foi e va pe ese ia i valo anga ia lua e tele me tu pai no winga iwa o ese temi amata il fam sinonga ese temi ese temi e tau mai valo anga amata fam sinonga ese temi na tau no fam sinonga o la le fitoi le history mal valo anga me tauna na fitoi le valo anga manon fatonunga so ile lua marto selau o fatasi male fitsful versa ia e o fatasi umalava matau umatemi maliwa Yesu ia matemi na faina ile na mataina ile famsinonga le langi le tasi fa peona ele ese tala inga fa pito fa tawanga le famsinonga ese mailo mena tupu ile tasi fa 1800s o le taimi lea na matai fa pito la mantala inga o le lua fa marto selau le fa yunga la marto selau tasi fa ele ia isi taimi le history le kalesia na fa malo si ai ia le tulanga fa balo anga e fiu mai Yesu ma fa tuni in fa sino ngale tu fa mai non man malu ilo le taimi le 1800 e taimi le tu la mai ia William Miller ia e wila van na sasia ina a le tala ingol tala le fa taunga i balo anga lua ma to selau na mo to sile atu na malo sile taimi le than any other time in history tato te ina langa le tua le ngang pa le tua ia tangata so la fionga le tua ina ia fa peona na tala i le tala le wa mata ram sinonga e fa bela fioma Yesu o le amataina o ram sinonga la ni martula i mai o le kalesia fi te tala i ram sinonga le tua just fa so that is a historical period of time that's fa na fa pitol tala inga na fa pitol men tu kumai na fa pitol so nga valo anga le lua fi manto selau ele fa I unga lua manto selau na foto fa pit na manto fa pitol avan fa mafa ele ata mai so ina valo anga le tato tele nai e moni le taimi ele na fa toni ai o ele ia sistema le hisi fa pena fa mafa inai meta valo anga ile taimi valo anga e fiu mai Yesu lo taimi le e tas val fa na fa tu inai le fa sinonga le tu le langi fa tu inai le kalesia le tu mun le kalesia sfitu mun le tu la langi nei mo le tala ingol o fa wangi to ma tau le tu ma ba tu tele vi inga o mai le tu waso lan fa sinonga ma fa pena tale inai le fa sinonga le tu na mata tas val fa e tato tile no tau tia o me fa ile tu a mula ngang pe le tu fa tau no anga e tau no lava on time ya la ile imam lama e ta ni ele imam lama e yoane mo to pa tamo le imam lama e ses ina o le taimi e tau fa tau ni nai ia le fofre no fam sinonga tas val fa na mo le tu tangata la to so ina la fionga le tum ta la I tala lei ne fa tu ina mai ia ile kalesias fitu ina wa mate fam sinonga ile langi so ele tauna fte nai ile history met tubu mal valo anga tu spaia e tauna na consistent valo anga ma met tubu ma le taimi tubu ai ile history la langi so e tato te fafta ile tu le moni mal fa maoni ona valo anga le la tato te baba ai I le foi nele ile atu foi no o taimi ile na e tau mai nei e polo inga ia me tatu ai polo inga po tu la fono ia na tau mai ai e afu mai le taimi o tol polo inga le e fa se la lima sumal fitu tila mo
o inana amatai lua matose lau na amatai foi ia le fitsful vai asal tanium tau puiva so o time period nai lua e o fatasi lava tato te ilo inaile le atamaio o tutonu tuspa ia e tau mai lava e tato le taimi e fatau ni naia ia valo anga le tuspa ia tato te vai ele umitele ona fata milo le fawino le o malmalu tu se lu su toto sango to fon malmalu e no to fo ia tu ta fenga ya e fitsu ta si ta sanga na tam fo e faule a Jerusalem faule pa anele lu atu ane mia ele umal pa ya a Jerusalem a o mal fitsu ta sanga tam fo ia e no le tu ma e sere e faule pa ino umal malmalu e lu su toto sanga o tam fo e faule malmalu yo halu yo tu man malu au faula to fale mena na lenga fatu na lato e foi nei e perfetta e one fa mo la to fa no la to fa mo la to ainga fa mo man malu le to le tatu le polalti te e mai la langi ai tatu ono sa ila ma tatu foi tala inga tala lei ine o tatu tala i tala lei e awale le finanga le tu fatu ina la langi nei wa e tanga te fano pe fa tatu te le tala i tala lei so na te mi umilava polalti nga ino o e sera ma mai la to naile fa ina mal ana mal lima selau sumali lima tasilima tila mona man iana pola fu il tinga ine tau faule ia pa mala Jerusalem ana malava pa ina ola tu ia mia ia ma fa mai so sani ala to il fa winon on man ole tua so e tato te loinai o tato te loto vai po ha me tu po fa mai coronavirus po ala me lo tupu la langi nei ia tatu on saim tatu maule lim tatu fatu tu ele tu tatu sta ile tu me tatu tonu lantu spaia tonu valo anga ono ta mai ele tu me tupu ya sole yunga o tatu te loto vai ai tatu loto telefone albe ngale tu tatu fa maoni ile tu o me tupu e lo ai lo fa no ngalu ele tu ina ia saunia la langi mo le to e fio fa lo mai e tato te vi ai le ali al mela tato te vai ai lale i valo anga ia talum tau pe le fitsful vai sale na lo manino la man tau mai ia le taimi mali wale mesia mali wale mesia ma ile talum tau pe iva fa pe lu sumal fa na fa me wa to fa ina vai sai fitunga fulu lo no mo ai pa ia fa o mai le solo tu la fono ma fai wa ilang salo mena fa tau ni nei ile amatanga o lua me to se laule ile fa se lau yo su tau sanga ia o me tu pai e mali wele mesia ma fa foi nei fa me mai so tu la fona fa nei lang salo fa mangalo ang sala la langi ato no mali yesu sau ni ele tong yola mo ang sala ma fa o mai ai la mi otonu e fa bau fa mo fo elonga nei fa alinga mal valo anga lua ma to selau si la ina fa alinga lua ma to selau ina o mali yesu on time to sai malo anga uno ta o mai e tu satani non ta o peiva ta to tele ina ile lem ta tio o si la fanga le to na si le fiina me umala le fa ilo mai le ka le sia pe fa ta no to ta ton wai o au lava le to soi fua feta le nga Yesu na so tatu va ila le vas moni o le fitsful versa ya al fitsful versa na fa wele mal ma fa wele a Jerusalem ima mali wele mesia o metetele na lo tau mai ile tanum tau peiva ya fa wele mal fa wele a Jerusalem fa wele pa Jerusalem to fa tu le nu ole to fa tu ia e sauninga ile to fa tu langa le nu ole to Israel ina wa ta fenga to fo merta fenga le wa ye le mal le fenga ma saudinga farta sauninga al mal i mi toto manu me va pena to fa tu langa maria ia sauninga on mal le to mal nu ole to ma to fa tu langa to finga wala usale vi ma lo foi to langa ia ma tu la maia ia tai o nu ole to fa to no ma ia tai no le to ne on to yo se ta fenga ma se o atu me si le
fasiotia pe on tau mai le tusi o tarion tau peiwa. Tātou wa i vasu munu la lea. Ne la ua uman tau nuu malmalu uman tau nuu ia whauina lea ai leo whatu langal nu o lea tua a leo fwe lau tātua o mai i le valo angal na whailoa mai ai tātou i le maliwa Iesu whainei na i le tani mtau pēle whau pēle suma lima ia e loa fwoi mai e mana tātou e afua mai le o atu le polo a inga ia toi whaia mai atina i o selema e o atu i le Mesia le ali. E o atu i le Mesia le ali. Wai le Mesia. O Yesu. O le winga upu Mesia, o le whauina. O ana whena whauina Yesu. E ave Mesia. Lan baptisonga. Le na whetala i mai ele tamale langi ia Yesu. In le baptisonga Yesu e pasina ia Ioane. So pele. Whautolo watali pele le na o te fia ia teia. Ana iei le angapa ia ne fa pepe pe o se lupe e fa uinai le Yesu Keriso la nga luenga fa misiona e a wale saunia o le fartanga mon o le tua no umal baptisonga fa uina Yesu ia na matailo la nga luenga fa uina Yesu le ti a lua sumar fitu i to tonu lua fa to se la i to tonu fitu vai a sale fa uina Yesu baptisonga ti a lua sumar fitu o le o ngato tonu va sona o ti ato sumatasi lo inga la matanga va sumu muli la va fitu vasa na matel fa ungo Yesu ti ai lu sumal fitu a le nga tonu o fitu tausanga le o ti ato tasi o fa unga la o ti ato fa o la matanga baptisonga lo nga tonu o le satoro ia mal fa unga na fasio ti ai Stefano o tapunia le loftuno le tua mo le nu Israelu wa umal fitsful vasa pol fasela wiva sultau sanga le natu inatu mo le nu Israelu ina ia Salamoai ina e maliu Yesu a utu mo pe la to pe Salamo ai pe ta wala tu fasio tia faola le la wa tapunia le loftuno le tua le nu Israelu lo to o se nu le tua ina wa umal fitsful vasa le na to faina molo nu le nupa io le tua na tofia le tua ave mo nu a walta la inga le fiuma Yesu e maliu sa tau e na uma le fitsua sale le tia to suma fa e na fasio tia inga fitongia e Stefano morti ai en ma tato telo ina ile moni mal fa mani fa tau nui no valo anga e na tato te va ayanga ile foi nei i va yaso ia va yaso na fasio tia el Mesia e tani amta upe iwa alfa upe lua sumalono ama vai va yaso sa e ono nga fulu ma le lua fitsura sa ia fitua sa ona sumalua va sa mal va sa muli fits fulu va sa ia ama vai va sa fitu ma vai va sa ona sumalua ia ona fasio tia ile ona Mesia o mai le va sa muli o inana fasio tia el Mesia pe ama vai va sa on sumalua le o uma va sa fitu mo ma vai sa ona sumaliva to tasi va sa le to e ona fasio tia ile ona Mesia o vinga naole o le valo anga le falinga o le tuso tani mta upe iva an fa upe lua sumale ono ama vai ya sa ono fumbra lua ona fasio tia ile ona Mesia no fasio tia el Mesia le o ngatu tono va yaso io na fa mai fa upe sumar fitu na te fa tu mawina foi le fenga inga tangata e hotel ile vai yaso e tasi va so muli o le vai luanga le mu foi le vai yaso na te fa ngata le taulanga a to mo le me foi mai le vai luanga le mu le vai yaso muli le vai yaso muli lo fitu vai yaso ile o ngatu tonga va so muli o ina saunia in Mesia ile taulanga mortong yola al tani on tau poe fitu na tau mai ni foi titen tupo mai manu fe island fa man fa elon fan malo Roma tupo mai ni foi titi le fa so si le to le Ecclesia malo Ecclesia Roma Ecclesia Cattolico Roma e tato te lo no lango o valanga ma te mi foi lan tupo mai le Ecclesia Cattolico Roma tupo mai te malo Roma
ne la va ma te mino lo tau is a Roman Catholic Church lo tu mo pe il malo Roma le Vaticana fa mani il history o le history fa mani ai valoanga man valoanga e tupu o valoanga o me tupu le history so o fa tasi e le history la lang pe ona fa ilo mai valoanga e fa mani ai e me tupu mai e tato te ele moni te leo o fa mtalango valoanga tu spa ia so ele o se me tato te tau fa pe o tato te fa sino lima pe tato fa sino pola ingo i lo tapua i le Ecclesia Catholic Roma tato te respecting ia tangata umalava al me tato te faia tato te ai tu spaia fa mama lama le tu spaia ina ia fa sawa o onga e la ve tangata mo le ola fa va tato ngalwenga na tala lei tato te le tu fa wusta ngata i se melo iai ai tato te le forcing ai tato te le falanga ina ai tato tamfai ina ia fa sawa o onga yelo se tangata o le Ecclesia Catholic Roma la o le Ecclesia na tupu mai il man fe non fa e pe ta o mai il tani non ta o pe fitu il tani non ta o pe valu lo il ni foi titi na lo ta o mai ele lo se ni foi titi o malo eleni o le otpo o ni foi titi na tupu mai matang se ta sim tam e fa ele tupu mai le la foi nei il malo eleni so tasi na mea ele fa entato famtala inai ia ni foi titi o tarum ta o pe valu ese mai ni foi titi o tarum ta o pe fitu e tu salava ni foi titi lava pe anto swina foi nei o valoanga e foi nei mai si valoanga e o fatasi a foi valoanga fatonga mele ta se fa la hotel si valoanga ma fa la hotel mai si valoanga ina ia tatu lo ati le ai mai no tupu mai so le fa la hotel mai tanum ta o pe valu ni foi titi le me no ta o mai tanum ta o pe e fitu ni foi titi tupu mai il man fe non fa ina tatu le nai ia isi meo e fa la hotel tatu mamlama i valoanga le per tu spaia le ni foi titi na il tanum ta o pe valu ele sau mai malo eleni na sau mai le sau lava ia man tangi fa pe ona foi nei fa ilo mai tu spaia e fa tau ia ina so ele ia no ina tato te ilo le ia lava le ese senga oni foi titi tanum ta o pe fitu fa pe lo sumartasi na o ilo atu o fai tau fo ile na ni fo ila upa ia ma ua manu malo ia te ila atu ina se ia fio mai le mai ana mua naso ma utu ina atu ul fam sinonga ila upa ia si sile ese o mai fo iona po o ma ua mai ele malo ila upa ia ya tato vai atupu mai loni fo ite silea eleto ele aise sina te fa o mateina e tu maula va se o la fio fa lo mai Yesu e tu mau se o ele unga laulangi le tau le mai no i loa ona fai tau fo ina ni fo ila upa ia ma o manu malo ia te lato ina se ia fio mai le o mai anu naso Yesu Kristo lea ma o tu ina tu fam sinonga ila upa ia fenga man fam sinonga ila upa ia ma o mai ona po o mai ele malo o le tu fio mai Yesu ila upa ia na tatu ia o ni foi titi lea na tupu mai tanum tau pe fitu tupu mai malo Roma le ni foi titi lo le Ecclesia Catholic Roma wa fa so sile tu o tapua inga e fa so sile tu ne Yesu tu yetu la fono le tu tupu mai malo Roma e le ma foi anto motu le tupu ni foi titi le male Ecclesia se yo ola ve time from stonga se i o il time tu la mai le mai an mo aso mo fam sinonga la pa ia ale se silese mai ona po e mo ele malo la pa ia le ola fa va Jerusalem fo te longa lava fio mai Yesu ia fa ta o mai lo le unga ale ni foi titi le so ele ma faina na tau ni foi titi le o sesi tangata ta pio entaka se pefanes ta malo eleni na ia faia ia me matu ia i sauningam ile man malo o Israel ele ha botia entaka se pefanes e fa pena foi ni foi titi tanum ta o poi valu e foi nei no tula i mai lava se o teimo le unga
le fio fa lo mai Yesu na tatu le nai ele fa tawa nga stangata to tasi e fa tawa nga ile ekalesi fa sa usili le tu era onga o la tu suia to sanga matula fon la tu fa langina ta ya taulanga ile tu mala tu fa upu fa sa usili le tu e tu maula va ina tupu mai e le foi ndo to e tu maula se o le taimi fio mai Yesu e ho la ma taimi nei ne la fa mal sia lava ia le tula i mai on ma ai le ni foi tisi le ekalesi katoliku Roma se fota lava non malosi ma fa tia ele mamalu le fio fa mai Yesu ele fa tawalanga i sisia ele fa to stangata e fa tawanga le ekalesi o se le ekalesi ekalesi tu mai Roma le na tusi ai ia Paulo mali wai Paulo Petero wa be mai ekalesi o fa maulunga ma se ia wala tu fia o nga le tu sai mal finga le tu ma tu sa wa ina fa si o tia la upa ia le tu o e tu si polo inga le tu ta film ma ia Yesu e me trai no mai la fionga le tu e tatu le nai yo tatu i loa yo wingo balanga winga na balanga fa to nga ni futiti le o le kalesi fa so sili o le kalesi fa maulunga o le kalesi se nena tupu mai il tau malo Roma si ho la vele fio falo mai su il tau tau pe fitu tau tau pe valu na tupu mai ina ua uma ile malo eleni ina ua uma ile quick empire tupu mai le ni foi tisi le mai se tasi tam fa pe tau mai tu se tau pe valu ai mai se tasi o ta malo eleni e se mena so ile fa tonga stanga te fa tonga ile kalesia fa sa usili le o lo ia pela ma termine o tato o na nei tula to ni alo fangele tu fa mani o to ina i fa pen fa lo tele la ngampo yo le tu lan tu spa ia mai sin tatu ma malama ya onga balo anga ina tatu lo ina me lo tupu sa nei tatu mo le on lai fa mani le tu le kalesia e fa ta smaila ngampo yo le tu e man ye lan tu spa ia ai fa piona tatu wala mo ye le swafo Yesu amen la foi sta totalo no mata mai langi fa ftai mo lau tu spa ia nei tula ia fa manie le tu lau fa nau fa ta mai lo ngang pa ia ia fa ta mai le tu e matu mama lama i upo valoanga i matu mama lama i lau tu spa ia fa pena ta pena i o matu nganga mo le langi wa sa ni mai se la matu mo mo e ile lau langi o la mati ine mo se nganga e fa la ina la ve ina lau langi na e mali wai ina ia sauni e matu mo le ola e wha te le matu ni tula ia vi ia o ele swafo Yesu. Amen.